Zulai thlani thum thojan ni ani a. Ukraine sipai official in a soidanin. Russia chuan ni som panhi chung a chol hnuwa. Kiev khopui chu in rin ni zan kha na ron beile tran to ni in a soya. Russia hian drone mangin beipuyan thlak. Ukraine sipai te chuan frontline Donetsk region a in beina na sa tagathleng tian soya. Russia chuan sipai a kot khom meka. Malampan atum ru hle ni in an soy. Khopui pathum Bakhmut Liman le Marinka pon lam chu frontline hotspot ani tran mek. United Kingdom Ministry of Defense chuan Ukraine chim lama Russia na lua. Dnipro lui chak lam kama Ukraine sipai te chuan kongpui Bridgehead an him tia soi. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine chim lama Russia na lua mek. Zaporizhzhia nuclear power plant din mun chu a him lo hle tia soi. Russia chu ni som panhi chung zeta chol hnuwa Kiev khopui chu drone mangin an beile ta chiam mai. Ukraine official senior pakhatina soidanin air defense system 10 drone engemaw zat an kap thla tian soi. Pathian ni sing khan telegram channel a posa Kiev sipai administration ho tu Colonel General Serhiy Popko chuan Kiev a mel machet na dang athleng le ta ani ati. He indo na hi chuti maya top turani mel lova hun ala durai viau don ni inalang. Ukraine lam hian counter-offensive an kalpui mek zela. Mase antum ang takin mason na chak takin an kalpui hlei thei lawa. US sipai ho tu Joint Chief of Staff General Miley chuan. Kan rin lok ang ngayin counter-offensive chu chak takin akal hlei thei law. Ati. Ukraine lamin chak taka counter-offensive an kalpui hlei thei law na chan niya an soi chu. Andu anga tamral thuaman khol khom man law wanga ni a. He indo na aral thuaman man na sadber chu lai puimu ani ti ilakan soi sualom love. Ukraine hian ni khata lai puimu sang thuma tanga sang libor velan mang ni in an chuta. Chu indo vung wang lai khan ni in. Russia lam hian sanga atanga sing ni in kar velan mang do berthung. Chu tiang khop chuan hau taka. Ukraine in ni khata an man ral hi. Nai to ramte nawina kum khata lai puimu an siam chua thei za tatling. Lai puimu tamzok Ukraine chuan nei to laman dil meka. Kar khatatan lai puimu nuai khat min peru. Ani lo chuan kan sipai sang khat kar khat chungin an boral zel ti in Ukraine chuan khotlang an nor. Wagner lam an hel lai khan, Russia boruak in thak dang lam lai khan. Ukraine sipai te chuan ral matonga mason na an nei ni in an soya. Masetun a chuan Russia lam an ron intel ru le to a. Wagner wanga boruak dang lam an nei hnuwa. Lian zo ka che tan tumem ni. Indo chung chang chik taka thli thlai tu te chuan. Russia sipai te chuan lian tham taka chet lak an tum ni in an soya. Donetsk rambia la khopui pathum Liman, Marinka pon lama te. Donetsk khopui pon lama te lian tham taka chet lak an tum meka ni. Heti lai hian Kherson biala po in beina oma. Ukraine chim lam Kherson biala chuan nimin kha naw pang pakhat telin mi panga an hliam. He baka hian zan khat chunga beipui thlak na po. Hliam tuar an nual bok ni in Governor Alexander Prokhodin chuan soi. Russia sipai te chuan he province si artillery, drone, mortar, shell le rocket mangin. Darkar somli pariat chung khan voi somret pahni an bei tian soya. He province si frontline KM sangkhat zanga athuya anin thena. Tun thlatir lama tuilian wang khan mun tam tak chuan harsat nan tok na sa hle. Hei le Russia Su-57 le S-70 Hunter 10 Ukraine an ron ve tranta. Thupui panhi na kan lu tanga. Russian Ukraine indo ni zali som ko palina ni ta a. Indo na chu a pher sop chho ang ring viau. Ukraine in counter-offensive an kalpui chuan Ukraine tan ra tha langsar takin chua hri lo ma se. Beise na ero an la nei viawa. Russia chuan lian zokin chet lak an tum ni in alang mek boka. Anin norton na reita. Tun anga an kalzel chuan indo na hian reita kala o don ni in alanga. Russia hian ral thuam lian zok a man lo chuan reitak an la in beidon ti chua chiang chho meka ni. Chuti lai chuan indo thlo na lian tham taka chet na hun. Tun indo na hian a la thleng lo ti mai turin thom lian tham hriat tur khat viawa.
Indo thlona engemaw zat ten operation nei ve bawk ma se Russian aircraft te hian full operation an kalpui lo tluk ani. Heti lai hian Russia thlona chuan vor ber te zinga mi Su-57 stealth fighter chu an ron in lar ran ta a. Russia hian ala siam chuak tam lo hle na chungin he Indo na hian a hmel kan hmu tan ta a. Heti lai hian Russian combat drone F-70 Hunter te po an ron in sangmar tana. Ukraine sipai hmun ma ron kap cheturin an ron in lar tan ta bok. Russia hian Ukraine daga hian a combat drone S-70 Okhotnik Hunter tia hriat heavy strike drone mang tran to ni in defense expert ten an soi. Chiang taka a chet na phaulan tur om hri lo ma se Russia hian a man to nge an ringa. He thalak hi Ukraine chunga drone thlok lai thalak ni in Ukraine Telegram channel te chuan an ti chuaka. Turkey media te pon report an pe. He drone hian sumi biela Armed Forces of Ukraine AFU sipai hmun te akap ni in an soya. Zun ni somni pasari chonhulam khan Ukraine media te chuan Poltava biela sumi le Kremenchuka pok na sataka omtian soya. He Russian combat drone huai sartak mai S-70 Hunter nu mange ni in an ringani. Mas Telegram channel a drone thlok Ukraine chunga thlok nia soi chu Okhotnik Hunter pianzia le len zong ne na in mil hle ni in an soi. Okhotnik drone pahni chu tun hnai khan flight testing Russia hian an nei bok ni in an soya. S-70B Okhotnik hian me ni somni pariat sang ni somni pahni khan leilama targeta precision guided munition PGMS test launch masaber he drone hian a kalpui ni in an soya. Drone hian boruak atanga leilam ka na chi air to surface missile akap chuak to a. He missile hi Sukhoi Su-57 ta na siamani. He missile hi KH-59 Mark II standoff cruise missile ani arin om thuwan soya. Hei hi kumsang khazukwa somret chawa service alut tran ni in KH-59 series heavy tactical missile siam chu ani. KH-59 Mark II ka thui zong le payload estimate hi anin nang lo hle a. Ma se paun zanga arit warhead phur chungin mel za somnga alo bera targeta bei thayani. February sang ni somni khan Grom Thunder anti 9A7759 glide bomb chu Okhotnik hian a phur thei tian fin fia boka. He drone hian a chunga Bombay a Grom pali a phur thei ni in an soi. He report chungchanga hian Russian Ministry of Defense chuan engma an soi lo. Open source information atanga alandanin Russian S-70 Hunter Okhotnik prototype pahni chu flight testing nei mekani a. Prototype masaber non-stealthy circular exhaust mga siam hi August ni thum sang ni som pakwa khana voi khatna na thlok tran. Su-57 le S-70 combination. Russian official te chuan Okhotnik te hi Su-57 fighter jet pilot thunun na hnuaya an thlok thei tian lo sei to a. Heng thlona le drone te hi an mani mai ni lovin Indo na hmun rang ranga po hlotling takin an thok dun thei ni in Russian Military Industrial Commission Board a Deputy Chairman Masaber Andriy Yeltsinov chuan a soya. Su-57 cockpit atangin Okhotnik drone engemaw zat control thayani. Su-57 stealth fighter le S-70 stealth drone te hi thil rang hlak ni ma se complementary aerodynamic design an nei ve ve. Su-57 hi US F-22 Raptor le F-35 stealth fighter stealth characteristic thatak nei te Russia ta na Indo thlona hlo om tak king phatura duana ni. US fighter ang lo takin Su-57 hian in beina na satak omna airspace chunga lu theina turin radio frequency stealth amamo lem lova. Su-57 hi stealth ni ma se US stealth fighter angin pianzia stealthy taka siamani lova. Ma se stealth le sensor suit advanced tak mga inkople rem kho mani a. Chutiang mang Su-57 hian US stealth fighter pahni te hi arualina muchuak theya abei thei bok ni in an soi. Su-57 nena danglam na chu Okhotnik hian stealth characteristic thataka nei thunga RF low observable shaping le IR signature suppression te F-22 le F-35 te ne in mil hle a. Ton somni atanga somni panga inkara rit Okhotnik hian ral thuam rit tak taka phur thei.
contested airspace chu hmelma lam hriat lovin a lut theia hmelma target poimo tak tak te po a chu che thei boka ma se hmelma in dona hmuna leilam sipai ten an ron bei chuan invent theina sang taka nei lova Su-57 le khotnik te hi in dona muala an thlok duna ni chuan attack rola chuan an torhlel om trek don hle ani Ukraine sipai tan he S-70 okhotnik bei hi a harsa hle turanga yani a khotlang lam radar le air defense system te hi Russian radar le air defense system te angin stealth target bei thei tura siamani lo ni in expat ten an soi British Storm Shadow hi stealth hruya thuamani a chaktaka thlok thei cruise missile te an ni fighter aircraft a in a radar cross section ate jok nge Storm Shadow radar signature niam tak ni si hi Russian radar te chuan an hmu thei tlat thunga tuna hian an kap thlanwal to nge Russian air defense system te point an engage thei boka atam jok chuan Russian AD system te chu terrain masking le clever routing mangin hmelma lam an paltlang thin ani S-70 Hunter okhotnik hi in beinan na satak omna adversary airspace an thlok lut theia target pakhat chu ama zawina bei theia targeting information chu supporting Su-57 fighter emo missile battery emo hnena relay pe thei bokani Su-57 fighter thunun na hnuaya heng drone te hian ralan do thei boka okhotnik hian cruise missile a in melma matong line hnung lama target bei theina turin a thlok hla thei jok bokani report masabera tanga alandan chuan Russian Ministry of Defense chuan kumsang ni somni palia chuan khotlang lam le khochak lam sipai district a okhotnik detachment siaman tumani Russia hian Ukraine okhotnik drone hi operationally deploy a kalpui to mai thei ni in an soya ani na taka chuan Russia tan chuan heng aral thuam thar te hi operational experience anei nan test nan po hmang theia thalak ti chua hian drone hian circular exhaust anaya chutianga ni chuan prototype masaber ani ti nani prototype masaber angchi an man ngei po rin ani a kumsang ni sompakwa khan flight testing na yani awangin he prototype hian asiam chan chu a hlen chuak mek ni in an soi prototype masaber hi Su-57 loyal wingman angina thlok thei dona wingman rin om taka na thona atan mamo communication suit computer hardware le software te chu prototype pahnia hian install le test nei ani Russian competent military industrial base hian a topa chuan heng thlona pahni te hian an ti danglam thei don ni in an ngai S-70 Hunter okhotnik ani phung han bel chiang te ang crew pahni nan thununa a wingspan hi meter somni a fita zong chuan fit somruk panga ani a ruak ri zong hi kg sing khata tange kg sing ni zetani a performance a maximum speed hi darkar khata km sang khata nia a range a thlo thui thei zong hi km sang rukani combat range ral dawa a chua hlat thei zong km sang thum a ral thuam pa hi han soile lokila chung lama ral thuam bom pahni internal weapon base pahni anaya chuta chuan kg sang ni thleng guided le unguided munition a phur thayani heti lai hian Su-57 hi 5th generation multi-role fighter aircraft ania Russia sipai te tana operational stealth aircraft masaberani stealth baka hian he fighter siam tu te hian aircraft dang zong a in super maneuverability an ngai poimo a omzia chu in thazo chung chuang le boruaka lim kwal thei chetson chung changa theina chung chuanga nei tinani multi-role versatility atan capacious internal payload bay te active phase array radar angchi sensor system changkang tak tak te baka heng system te hi automation level sang tak nei te anni thil tam tak soi tur omma se soi vek lavila F-22 le F-35 el phangei tura Russian aerospace engineer ten an sual chu ani a thlona thatakani ti ero a hriat mai Su-57 ral thuam Su-57 hian chung lama ral thuam bom pahni tandem main internal weapons bay pahni anaya pakhat chu fit som pali point pali asai fit thum vela zawani a thlona taksa panga hian side weapon bay pahni anaya a thlavwana bul wing road bula hian a few leg noya a thlona taksa noya hian triangular section fairing anei boka
ral thuam bom pui main bay ya vimpel siam ejection launcher chin ni da ani boka chung te chu missile kg zani thlengarit vuana turte ordnance kg zasari thlengarit dana tur UVKU 50 U te omboka side bay ya hian VPU 50 launch rails manani boruaka hmelma beina air to air combat tan Su-57 hian a main weapon base pahnia hian beyond visual range missile palia phur thaya a side bay a hian short range missile pahnia phur thei boka medium range missile bulpui ber a man ber hi active radar homing ni in R77M ani R77 variant ti changtluna phur ani eisa seeking te dual pulse motor tele conventional rear fins te po manga short range missile hi infrared homing heat seeking ni in R74M2 ni in R74 variant upgrade ani clean sheet design short range missile designate KMD 300 siam ani boka hei hi R74M2 thak tu turani hun hlazok ka nan chuan R37M advanced tak East Delhi 810 missile hi main weapon bay pahnia phur thayani bokani leilam ka nan surface target ka nan chuan he indo thlona hian ral thuam bom pui main bay ya kg zani KAB 250 emo 500 kg KAB 500 precision guided bomb phur thaya Russia ral thuam zinga hian KH-38M air to ground missile te KH-35U anti-ship missile te KH-55U anti-radiation missile tele KH-59 Mark II cruise missile te po phur thei stealth man ngai lo mission atan chuan Su-57 hian external hardpoint paruka ral thuam te hi amang thaya chung ral thuam boma chuan Russian tactical fighter ral thuam tamjok tenan man amang thei veka Su-57 tan hian KH-47M2 Khinjal ALBM nena in angchia hypersonic thar siam mekani hei hi Su-57 ral thuam bom pui a main base chunga phur thei tura duana ni don he thlona hian 9A1 4071K 30mm autocannon silai liana naya cartridge za somnga zat chu left con road dinglam bula chuan da ani he ral thuam hian boruak target aerial target laka meter zariat hla effective range anaya leilam beinan chuan meter sangkhat zariat thlenga kap thei bokani ole kha tuna tan chuan ni phot mai sela video.in longa changle vek don nia